Dobrodošli u Žikin izviđački kamp. Ovdje ne učimo da palimo vatru, već kako da se ne izgubite u rečenici. Danas radimo predloge. Gde, kuda i s kim. To je tvoj jezički GPS. Ja idem škola, ja pričam ti, mačka leži 100. Zvučim kao Tarzan, zar ne? Fale nam one male, ali moćne reči koje sve povezuju. U školu, sa tobom, na stolu. To su predlozi. Oni su GPS tvoje rečenice. Ali pazi, svaki predlog je šef. On određuje padež. Neki traže akuzativ, a neki dativ. Hajde da upoznamo prvu bandu. Pamtite ovih 5 članova akuzativ bande. Für, durch, ohne, gegen. Oni uvek traže akuzativ. Für znači za. Kupujem cveće za moju devojku. Für meine Freundin. One znači bez. Ne mogu da živim bez jutarnje kafe. One meinen kafe. Durch znači kroz. Duh prolazi kroz zid. Durch die Wand. Gegen znači protiv, ali i u kad je udarac u pitanju. Na primjer, zaleteo se glavom pravo u drvo. Predlog znači oko. Sedimo oko logorske vatre. Ich kaufe Blumen für meine Freundin. Wir sitzen das Lagerfeuer. Der Geist geht durch die Wand. Ich kann nicht ohne meinen Kaffee leben. Er ist mit dem Kopf gegen den Baum gelaufen. Druga ekipa je dativ banda. Oni nose plave dresove. Kad vidiš ove reči, zaboravi akuzativ. Ovde vlada dativ. Mit, nach, aus, zu, von, bei, seit. Mit znači sa. Vozim se sa vozom. Ili pričam sa žirafom. Ich fahre mit dem Zug. Ich spreche mit einer Giraffe. Nach znači posle ili ka. Posle posla idem kući. Aus znači iz. On dolazi iz pekare. Nach der Arbeit gehe ich nach Hause. Er kommt aus der Bäckerei. Zu je ka ili kod. Idem kod lekara. Von je od. Ovo je poklon od mog brata. Ich gehe zum Arzt. Das ist ein Geschenk von meinem Bruder. Aj znači kod, ali i tokom. Kod frizera sam. Ali i ne pričaj dok jedeš. Ili na poslu sam. Ich bin beim Friseur. Nicht beim Essen sprechen. Ich bin bei der Arbeit. I pazi na seit. To znači već ili od. Učim nemački već mjesec dana. Počelo je tada i još traje. Ich lerne Deutsch seit einem Monat. Ali čekaj, rekao sam zum i beim. Šta je to? Ranger Elza? Objasni nam te skraćenice. To su spojevi. Nemci vole da krate. Zu plus dem je zum. Zu plus der je zur. Bei plus dem je beim. In plus dem je im. Zapišite to. Da se ne bi izgubio u šumi padeža, treba ti mapa. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Spremi se za navigaciju. Savladao si prve 2 bande. Ali šta kad predlog ne zna gde da ide? Gde ili kuda? To su dvostruki agenti. Njih rešavamo u sljedećem videu. Ćus!